Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Guys, today kuMadlanga Commission kuningi lokwendekile guys. Mr. Mqunu ubeka back ayokhuluma tizaba takhe lekabhizi ngato. Hayi wahlangana nenhlanga yakhe guys. Uvele wathi Mr. Madlanga, "Sir, let me introduce myself to you before we can talk tindzaba letidze siyofika kuphi. Mina nawe ngicela ukuthi sisebenzisane. La sitosebenta ngema-answer abo yes or no. If I'm asking you something, if leyo ndawo uyati, utothi no. If uyayati, then answer will be yes. Cause usho ukuthi beka-observe-ile ukuthi uMr Mqunu uyathanda ukuthi njalo makabuta ama-question yena awakere ahambe ngala aphindze ayente kube malong essay la angayenti sense nje. Okay, wabonakala kwangathi ngathi lo muntu uyadlala, kana akadlali utodila naye ngendlela yakhona. So basuggeste ukuthi since yena sekasebenzisa i-earpiece for ukulalela njani hearing what aid, bavele bathi no, today sitokunika yethu le yakho obubhizi ngayo, sicela ukuthi usimele kancane thina sitokunika yethu. Avele abona ukuthi yabona la today kutoshuba nje ngeke kuze kube mnanzi. So siyathi ukuthi guys konke lokhu kwenteka so because kumele kube ne-report letonikwa Mr President kusasa. So siyathi ukuthi after bonke lobufakazi lobendekile la Uyakuthanda kubuka guys. One thing about him, to make sure ukuthi yonke into lekumele ibuke kumele kube. So guys, ihambe kanjani indaba yaseMadlanga today? Please like, comment and subscribe. Sonibona kusasa uma sabathula lobo bufakazi. So hayi kusenjalo bambuta ngalendzaba yokuthi uyakhumbula yini ukuthi le immediate meeting yakhe beyisho ukuthini. Wathi bathi uyamkhumbula ukuthi kambe immediate isho ukuthini, wathi uthi same yo savele sabona ukuthi la ngathi akuhambanga kahle le strategy sekhe sokulethana ngquka lapha asizange simsebenzele guys because bekade tshele ukuthi uyabathusa ufuna basabe abazange bavele badila naye ngale ndlela yakhona. The way uMr Mbuyiseni adile ngaye ngakhona uvele nje wampheka kuMr Mqunu wamphekisisa cause lama question la bekabuta wona bekamshiya nje asale exhausted. Uvele umbone ukuthi lo ngathi sowufuna kusukuma abaleke. And then after lapho bathena bambuta ukuthi kahle wena uphethe yiphi because mase kubuta lokhu awathi, mase kubuta lokhu like uyathanda ukuthi bambuta lokhu aphendule lokhu. Bavele nje wathula wambuka today ngathi bekase esikoleni se-English bamfundzisa abanye amagama e-English lokunye njani but asazi ukuthi kuyophelelaphi mara kona ingazange tibonakale tihamba kufavor yakhe uMr Mqunu njengoba ajwayele ukuthi emalangeni uyadengela lo arrogance bakhe bekasola bhizi ngabo ukuthi bangambuta lokhu aphendule lokhu, bangambuta lokhu aphendule lokhu. And it's like yena lapha ufuna ukulalela bese uyahlebela ukuthi kuthiwani ngoba lo baba. And kwendeke kahle guys ukuthi baye kokhetha ijaji le-retire lehleli cause hayi mangabe bekangawafuni nje cha bekangawafuni but kunama-question lesinawo as umzansi ukuthi kahle ngubani lo wacasha Mqunu, Sibiya and Julius Lukhanazo cause wow labo ungafunga ukuthi abantu nje labatihlalele but some bathi hayi bantu labacashe laba yi-3 labantu labavotele i-ANC cause it's not make sure umbuta lokhu hayi manje asesibuteni guys lana bobani lekumele kahle basiphe ama-answer lafunekako cause laba besi-expect bona ukuthi batosiphendula ama-answer abavakali ukuthi bathini. But as for today Mqunu uthi gubhele nje
Mkhothi, the more achaza the more sikhala, the more athi uyabheka ngala nangala, hhayi kwavele kwamshubela. As for us uMzansi, we salute uMr Madlanga for what he did today, because wow. Sesiyazi nokuthi i-PTTK yenze ntoni nani, and umonile ukuthi bathi nabamlethela amandi umchuno naye bese kasha ne-earpiece yakhe. Guys, that brings us to the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Nibone ku video elandelayo. Bye.